be batwal ajo tuju duat ma tika winyi watin e miro jollo panelists magitie ken panelists e watie Lady Grace and K Big Rose watie ke la Christian Diara Paul Kilama Yeah. ke watie ke omega Fred Ngomukwe and Dr. Caesar Chai Abidor Yubman mira wachini yubne beberu tek to 12 pm leba chuli ma watero gonyo kele lok man me kita pin lok kene nok to 12 suwe ko tin mo be yenyo leb to 12 so watie igene kum bigiwa Fred Ngomukwe ni en kone gwamnyo konyo mo kile mo chuli ikum kita mira wa gonyo te lok mo bien yubatin one way la lo kum neno kira lo ngo ma tiga time a lo ngo ma tiga time campaign akai waje dong ne lo dong tere dong pol to twal ma dong anna mira a chuen bot Fred ka we eno ya lo ken ma be we kwa nian kira lo ngo ma one team wa do ye ni Fred don't Yes, anapoyo ritual apoyo dano dichu apoyo panelist magitie tien watika neno pen lock mapiera tek ritual pien mana ye pen lock mawero wan machala chuli walunga ni achuli wan machalo dano walunga ni dano doctor tika logi lokum aloga mi pen ikit mi kot icheng aloga mi pen man ichawa ni oguru kum wilo odichu ka yini neno botwa e Uganda ichabet mukaro en mapurutu meni waberu ki kakama duong mapero me kot maduong ukeli ya yela ikine oberi kasese mawabas muti udano upororepi ikine obere kisoro ma lobo madit ma no beru wachi got o molchu umuyo ma wa morro ka petwero karo wadano petwero karo ikine yung kudiere mi Uganda uno neno wa office madit mi immigration korrup uponge ye pien Lake Victoria pong mao bieno mai wateo mai kienatie office madit mi immigration pero eno ni bene putika mete ka yini neno ikunyao mi lobo man ichawa ni dano tika rinyo kika mukene pien pen tika mocho pi donc katin waneno lo kuma loga me pen malupe ki kiti makot tika chue kere kidong cheng bene rien kere kelu an kamiyo lokman ni wan machala chuli ono watiki gum tutwal pien ka yini neno i record wana chula yi wano pot madip loyo i Uganda koni dano wajo ni kisoro kono pengijo peng ero wan ka yini neno pero micheng mabini ya chuli pol kare bino peduya dekeken it kina mi duma para rio duma chel duma rio duma dek tum duma dek no wano tino ki kot meno chwe bene kirika bede ni kina ngobo eto ping ngobo mano kelu to pacham ngobo mano miyo kero kicham midon dak dano tiyu tich mamegi wan bene machalo achuli watiki ngome pitie ki chere maduong tutwal pitie ki lung maduong tutwal pitie ki pi mano o kep tutwale kien pen la bole ka yini chero bot jirani wailao yini no lobo palao di digi pi maduong swam
manu en kut eguni kerro ken penyogo eto wano pe ki menu donc gimma yelu wan ya chuli ena yeni tingom kamu kene ma got nem chalo timalo tutwal ma wego pol kare ka korro chwe ni anario adek pinye mocho la bole ya tiak kainen korro chwe piny muji ka chien rien ni anario adek piny tuo manu ngom weu baro ka ini chere kumalo mi achuli i area mi kitgum area mi lamo area mi agago tutwale i agago kama ana oye tie kare mo makai nen kod duong dano teri bibie pien i ot weng mochogo dano dong yinyo kamu ile mai kina ti bie ena ki mogo maji wiye wek dano gubet ki kero mi nongo gena chama dong en binu pa kot man maduong en matin wan watika dong yo durni uguru lobo mountain wa na bole Kenya i Kenya wan weng watie ki ngej ni pong papi o kero to maduong pong papi o balo gay maduong pong papi o balo cham maduong atiki chilmo mak la wora chwalo ira i poranyogi kama pi ubiro luoka nyugi mano dong tie manem chalo chabira chiela rio e kano do tekio koro bino luoka nyugi go wenki poro ero wan bene wi wabe oponi bot wakanyo wano tigi pego i lego ni kai nen kot tiga chwe maduong tutwal i lego tie kama pi maaki River Nile binu ngweju ka ruata ki pi maaki iyo nyama ka binu ruate ma ki pi maaki yaswa now pi eguni ka gen go ruate chigi dugu duong nyo dugu dit madong keru mi kama pi mole ye dugu tiri tutwal ma wego ping pong wogo ma kai nen pul kare korti maduong kuman chuk ilego nyodano ma ilego gen gideno champion ilego pongo kwiji ma wa uri weng no tie ogo ipi je machara no tie ogo ipi o wego lo timbi achar bekar malach uberu kanongo pego ikumalo mi Uganda pien ka gen gubino kuno giteru je machara i boda mi Sudan tek inen korobinu maduong chipi upong gen ruenyo pol jeme egoni duju now man don kelo an iman nilu diero magen gineno lok kuma loga mi piny malupe ki lok mi kot lok mi yamo lok mi ching gen office gi madit mi Uganda okero offices maduong ikina igulu wano bedo ki kama wan kara chama wano don no waluni weather forecast tiyo pima ki Bank of Uganda ing'er Unifat kama no giteru litieno ka gen gineno jimi mukene makitiyo kere mipi mu yamo mipi mu dit pa court mipi mu jimi maduong ento chichok ene ana chera limo kabero man ano kabero ene tie kabero make wego ni yap omiyo it am luoro ni ki wego pingo o wego ana goyo sim kila dira chel ma ena ye oberu wura chuli ene chane ti manager oberu Kampala ti office ma Kampala o wajo ni omera amiro moko ne ni kenyo pe katich ento wano kobo goy ba dege pien ba dege miro ni kare dichu wano bet kamiyo it ginik lok mi aloga mi piny wer deko bet ki kero mi tuk donc wano kelu machine mo kene maduong manien magitiga tich kere ba deke ma konyo wa mineno kitima piny tie kere wego wa miyo lok ki jom mi deke wer gen gu bet ki kero mi tuk la bon ayela mo ki ken
ana penyo en ni en area enuni bene konyo litiro magien gitika nongo puonj wek guchiet ka kwane iye eno gamoni eyo gien gi puyo wi schools ki university kama gien gi chwalo litiro kare duchu ka timo kwan mamegi ka timo kwet mamegi malupe ki aloga mi piny nyo wego gien gi bedo ki ngej matut ilokum ka bedo murumuwa ka waneno lokum cheng lokum kot ki lokum yamo en beno dok matut o wajo ni pol kare dano pitero lok magien gi kati kere machalo gien mapiere tek ka yini cherro i level mid district yini bino offices tie maduong ikine watiki office maneno lokum bua ki kabedo murumuwa watiki office maneno lokum pu watiki office maneno lokum wetland nyodago kipi watiki offices maduong matiyo tich mapat mapol kare gien gi kupe ka achiel wek tich mameki obed tich mamiyo ento kare duchu information magien gi chwalo gat i notice board kama ki kere ye church wek dano kwan dano nge ero yini noni notice board my district lakin gang pitiki kero mi bino karoto church my iye jui dong man tie machalo kogo bor le tieno wa magien ki choyo gi mi tiyo tich ni wagigo hunu tiyo tich ni tiju kelo kume wacheru hunu ka tiyo tich makelo aloga ikabedo mawano tiye pien katim joma malo gien gi miyo in no pien nge dwe adek weng gien gi kati ki bik mamegi ikiti matiyo be rien kere kiti makorro bi chwe kere ki yamo bi aki kwene dok kwene en niglok enuni uno be en offices eguni gubet ki kero meeting une duoko ne bod lukin gang weko kony lukin gang ikit mi yupegi kagien gineno lok mi porro kikiti be ki do kere gang ento man nem chalo tie machalo goro ni lutij magamente gien choyo gi katiyo tich pigi miro miyo chawagi mitiyo tich mamiyo ama logo man kiungon ichabit no karo ni ana bedo ka winyo radio mega kar makitika lok e gin ma mega luoni lobo palopu lago simo goyo sim kun penyu ngat matika loke ni itamo ni kuringo mawano twero peto ne kum karni mana loga mi piny po bi yelo wa gamo na piny mano u yelo ento moderator o goyo sim i office madit mati Kampala kun penyu lokuma loga mi piny ni kare mawano tik iye enimono kot mala kwere mawano tika bikone ni ubichwe unatamo no ni be pino o level eno ni pien ngat eni no tiki keru mi choneni malupe ki kupe ma ana kupe kilo diero maginena loga mi piny gieno miyo report kitman weko lukin gang bene iberu ki keru ki ngej matut kum ngoma gien be otin dong ena loga mi piny man ma wantin watiga loga yeni kilu itwa po manyem ikiti ma wan be wado kere ko wa mipu ke ko wa ikit mi ko ikin gang donc ka kilu nini wane ya chuli wange atini ti yen mo kene ka chako turu idok oro meno dong la nyot ni kot tiga bino ka chako chwe ti winyo mo kene tie ka chako tu ti a chuli dong wajo ni kot dong tika dugo
ento ena loga mi piny eni pitie ka miyo kare makere ki winyo egoni mi kuo owe ti winyo mukene machamo kene wundu dir no ng'eyo pigi ichane ka iluwo nye ya chuli dong pege pien aloga mi piny okwanyo gi odiero gi ochien onyogwok bene utoko dong weko biko ne beru tek yen mukene ma ono wan machala chuli no be wabet ki kero michui kume ni ichawa ni kado pok tika turo no dong kot tika bino miri mukaro laju balo buwa makibale ya chuli yen mukene bedong pege ichane wadong ki yen matojo mapetwero beru wakikeru mituro pienti ka mukene makiton yen ki lwer go weng matojo ena ye putti ka don donc pemiyo keru ki an ki in mi gure kum yen matojo mi neno tour ne piano be pibe obi turu meru gaps mawano tikere donc jimmi man dichu mando diero gen gineno ikit mi aloga mi piny kelu antin ka wachone ni miro walok nero mamekwa ikum kitima wakonyo kere lutino wa umegi wa kilo nyoro wa magiti kingam ni ngej mawano no meta ni wadwok chien we gin gubet kikeru mingeyo ne bene pien kapi watimo menu chi nupe wakonyo gin menu machin bario ka ubire kit me peto kodi ngej mukene manyien udonyo pien kay nene ni ching tek tutwal tikori mukene tie makimiyo tam ni be ki pet mukene ki wajone pigi pet kay nen kot duong tutwal chaluman tikori mukene tie ka ini tiga petu ne kiti mabe ini pokere kine spacing be oloke pien kay nen ini pero gi makine chok tutwal ci porre luko ci kori menu penyak la bolle muranga kenen ini pero kin muranga ma chok tutwal ki kot matika chue maduong eni muranga enuni obe luko obe beru porre ki ken nyige obe beru nok la bolle mu kene pool kenen ini pero pool manu kine chok tutwal pulu be don ni jou chalulum pul menu bene pe nyak tutwal no en kuri diro en kuri ngej en mawano tika nongo ne matina loga mi pintiga kelo nene be okonywa mi telowa mi nyoto yo mati ikiti mabe wano ko kere ena loga eni bene be okonywa tutwal ikitwa migeru ana miro miyo la bol machoka ngera igulu kan duong maki geru i wetland geru maki geru kakama dago ti ieni ke duong pakot en no balle kena yobe bino pien ka luho bino joma odigi tie chok ki kulu gen gubi ruenyo odigi joma gen gutiyu chok tutwal ki kulu gubi ruenyo jimi ma gen gutiyu eto madong chwero i an loyo ena yeni ka ini bi geru ini tiyo plan mamegi iteru i district nyo city kama ini bi rwate ki the district engineer nyo city engineer en neno plan mamegi en be approving plan mamegi kuno approving kama in be yobe ye ot mamegi ini chere chako geru chiron ke chako poyo wini itika geru kakama dago eni chwero idano pien no ini ruenyo lim maduong lim mauno be ini ti kede mitiyu gin mokene ikerrogo idok tich migeru mamegi eto iti geru mamegi kama tie area ma jominema wajo ni geru be uberiye
ere no district engineer ni city engineer wa approving plan ma megi mi keto ne kenyo dwe maroma rio ang'ech wano bero ke lweny gudo kanyo kamala tien la cho mo ma en ake lao ma nyeo kelo en tiu bot jomi oil energy nem chale rom mamaro ene kara mu kara ng'ech obi wilo ng'om matie inget Sinabel supermarket ng'om madung dok idok kulu kun dok yu unifat uchero uyele ukatiki plan mi yupo petrol station kenyo wandong wapo ma en ukelo dano kitika yupo petrol station ukelo dano diwo ukelo security guards ma mege jone guchero gukwenyo bu gutinyo tanks madon mi onyomo guchibe bu wan jomo kene wanone eninem chalo pigin maber wachako dongo dur mi luongo lo wotwa wachero wa confronting en kun watiro ireni kama ini tie kayupi ie petrol station ni pupore pienti wetland lok eno ni pubero lok mayot pien ukelo stakeholders maduong uruone wabero kika choke office pa RCC ka choke yoni ichana ka ipenya no tu meaning an fut pange kiro tum kere eto ke jogo en yopo petrol station enoni kono ke jogo matwal kono ke choro tokwa wan furu kero itwa futingom wa in ke chere neno buma eno kwenyo mukere ye tangti ibino pi tika tuleki ye manyuri ni keto tang kenyu unopopore meru bere miyo gor ki ot mano donke yubo chon makiluoni Sinabel miyo gore kumot enoni mapat ki miyo gore kumot enoni en notika neko dago mao no be ukonywa machalo city migulu mikweyo piny kama jimi mukene mabejo be okwoi iye machalo jimi makwoi pi yen mukene mabe odong wego mi idwa yamo mabe en miro ni neko kuntena enuni kwago jang peje kama pi machere kulu madit mi pejo chake ki iye inge unifat donc jimi mabalo kabero murumu wakumenuni dugu tijpa wan duju wan ma wa no moje wan ma wa koi iye dugu tijpa wan pian ka don ke geru do ngotin e kaberu machalo dago kumenu ti don no pemiyo la nyut mabe wano kok bene to twale kum jominema wawajo ni wunu beru wunu ka wot en fud wa kwero fud nino panema the World Wetland Day wan no fud wa kwera jone gen gu woro gu kero kiri e kamage wajo ni menu area mabe pike yel pien menu area mapiti ye oberu dago eto ma inget Sinabel jone piku kero tien loke manjur ni nyogok gen no gitigi kupe ba man ana peka kore kumgi man anda timeka dongo do duro ya yumni ikachoke ero ni kipenyo gina peny man ma ana tiga kate kerne gen gu doge ye gu wajo ni chamo kene joma miyo itgi ngech pege miyo itgi ngech bupore uno gen pege twero miyo go ahead kila diti miketo petrol station kenyo pi mero ki wo pien ka yiri neno gin mauti me e mwaga mukaruni e kirami duma bongwen duma para chel e yo Kampala kama ki luoni kafu ti be o mi luoro ki dano kafu maka wano tika ngwe waneno ti matut wa piny pi neno wa piny pi upong wa wilam e chawani en rach papong papi owego yo mi kafu yo ne pebe yo tie muropeo pien pi ubiro ko e wilam unego lamo pi ka ko e wilam nego wa bridge tin wano tie ka kore kum karuma
ma ang'eyo ni neno dwa pa wi abor no officially kilor karuma ichawa ni fun moro kama tino fun ngweju kun ging'olo kikumu moro kama doa yedong tika ngwej kipa piano tiote madit karuma ichawa ni timarach dit papi madong tika binu ka ini neno kiti pi mi karuma tika tulle kere beberu mi luoro kidano aloga me piny eni pe paro kono yini dago onyo yin la cho kono yini lony nyo yin la chan korte ne ka ubinu wan weng wa jodo chengi be ka ubinu goyo wan weng fudwe maroma chiela rio angej i Sudan kilor wa school pieneni lieru tek mali tieno petwero beri orkwan man duju weng tika binu pi aloga me piny man fud wang ma chel ma wano tika winjo ne school kitika lor ne pilieru wan gulu be wa ni nam taro dak wan nam taro ki lor wa school offices awang pien lieru ni beru binu jayo wa pero emuni ugudu wa Kenya ichani schools tie Kenya makiloro pien aluga ugeo dano mingolo yo litieno petwero chere school donc wan wa yupe milwen ikuma loga man ma chel be kon wa yina loga ne dong tie obi konyo wan miloko tam ma megwa kineru ma megwa ikiti be wan ko kere kiti be wan tie kere tich ma megwa obi konyo lupu mineno awe mabe kichak kere peto kori pien system mone machon ni full ki pero we duma deke do be loka la bole ka kor tucho yit way duma chien yinda xey be cour duma deke pien ki duma bit mo gono korti ka ruwenyu chele chawane wano no report ki bonlo diero ni kot mu bedo ka chwe madip eni obi mete mi o chochok ki tum dwe mabich ki chien obi bieno chien obi rien kenem ni mano timada ci in ge pedo fulli tum dwe madeke ni no obi ngoko no fulno be pino tour mario manyur ni mero ta o dichu donc weko chawa mukene mete ni wa kiru wa neru munu kitima science and technology tika kello it wa ngej manyen ma weko wa ngeyu kere aloga me piny ka waribu hunu ki mek wa mone mi kin gang mi turu pa pok gini mi tuk pa winyo gi koko pa winyo gini ka waribu jimi mena rio ka chil chi ubi konyo wa bi yupe mineno kiti ma watwero approaching kere aloga en me pinyene Mario tie kuri mukene madong nem talo miro wan wadire wunu manokke ye ichawa ni be wachiru wunu kapitu wunu kuri mapiri tutwal iporo cheko gochon la bulle kalo diro wadoni korro bichwe pedwe adek mateka dida ento dako be rienyo pedwe ario atamani la kuma be po be chero kapita nyugi maridwe abichel ka chek obichero kapita nyugi macheko within dwe adek obichero kapita muchile macheko ikire midwe adek wekare mano cheng tika bino matek arienyi nodong kare me kayo kaju kiporo ni kot dong ngoga nyugi na noda nyugi utekio chi dong cheng dong bino tuoyo da nyugi na weko tuo mabe eto ka nyugi na obichako tu ngok ikire mi dwe mi abichel mano cheng tek chino ana ya biberu la koko manyuri ni ena loga eno ni be wano ye unu ikare ma corona bino leb manyero bino wil logo ni new normal en new normal eni do bino en ya loga me piny kawa ye chi wa woro kere chi bi konyo wa gimu kene ma mete ni wano chiru wunu kaneno ne ena ye kia loga me piny mono wano twero gwoko jima chama ni
lok mi food security actually chano chago style moma gi puru cham ke kayu cham chi ki charro weng ma ke tayon butia neo diri no tie ka burkeji ode diri no pegi keru minongu gina chama en tiente mone ma eno char kunu be charri wil malapin ka dokere chuk ka wilone I wil malamal donc tiente eruni pobe konyo en pien tiento be dugu nok mano pe wilo mabuk ma konyo en way kare manu be achulu chet ka peto kori achulu bi chero ka denu kori unyu ka wilo na wila pien mukaye mwaga mukaroni ucharo ko weng so kiti wano tamo kere kiti wano tiyu kere miru wano logo wunu mindset mo mekwa ikuma loga me penyene donc loka mukene madong mario ma girki ma aneno ni pierre ni wanena ye wachogo wunu mako wunu ching were kaki bitiyu teach kiti teach mano dire wego lukien gang wego wan uwa koke ye la bulle ti ere amukene makai nen ni koro chwe maduong kiri na wajo piny luko manjur ere amakumeno gwana pepeta ye kayini pero gwana be topo kay poro pien by default tek piny luk kitabe te gwana ene konye pe topo chamo keno luanga yero bi poyo wini gen mukwo tie ke piny e chere poro de winyi wo no do luanga ke kena ye jolo in manjur ni substitute betie gin manoko maleyo ko gwana eno ni betie kod maduong be twal ki anyogi kod maduong be twal ki mochele obiteru wakaneno neno makumenu ka wek wacheru wunu kaneno kiti ma wano gwogo wunu kede jimmi donc eni bene kelu ane lokni kadon wano uwe kare me kayo ne wabiti meninin ananeno gulu university gen go yobu gen magiluoni solar dryer ikare mu karangej ono Dr. Bill Kiza ayeloyo no gitwoy wa muyeme wunu ngi ya chuli kama yemo chako cher muyeme lanye makonye bepe gulu university chako twoyo muyeme guchako twoyo nanasi guchako twoyo nyanya guchako twoyo jimi mao no kitamo no nepeke twoyo en ngej mikelu solar dryer ni miero ki kel ubin wa bot lukien gang bot luku we kayen tika kayo kajune ikare manu kot tie solar dryer be okony en mitwoyo en kuri nenio nyo kajune nio ikire michawa manok piana neno solar dryer kat twoyo nyik jemmi chalo kono anyogi gi muranga gi muchele gini kayini kere solar dryer pechawa dek no kuri ino nyik jemme ene timotwo so cherro ka promoting jimmy mugo chalo yupo solar dryer makun begi tiyo ki material local uberu gina chel mamiro wano neno yak wakonyi wunu kere kidano ipony kidano wek gubet ki keru enoni kidong yupo peru kamano kitwero gwoko iye jimmy pierre uberu gumaraj ni dero mauno achuli gen ge woro dano pedonye yatani this time kay tigi dere kin gang ibino wiye way dokulu lugi choje mayo wen pien achuli dong pigi woro dero ni tino magitika don pidong gi ngeyo wa dero not moy kano bedonye iye obe kwanyo jimini odiju manyore wabichero kayupo kama no du gola timatek ot matek mano gwogo jemme egoni we ulo security ne obetie mabe kidong ma giki kainen do dero gen go miyo lok moni wara chuli pul karwa marwa a jone kikori begene be betiyo kon wa beru wunu kon ki yeyu ikume pien araberu kaneno ne dong pe mwagario
bek duju weng magien gi kat kere ite programme weather forecast tiga biena da manyuri ka dong tidong ka biena da tidong be wa jolo du gim ma megwa ni wa penyu gi kare duchu ka en ngo magien gu wajo ni wa chwalo dugu chien bor lukin gang we wa beru no gi kero mi yupe iyo mamiu ci wa bi beru gi kero mi doro paju kun walwenyo ilok mi aluka kun walwenyo ilok mi ching kun walwenyo ilok mi kech ci wa dong machala chuli mano watima bub ikare duchu ana po yestwal itier wa lok man ngo ma be ma da ta mo dong lwak ma tika winyi ne e dong tik ya kala ngo do ngo ma wa tie do yeni yes amiro bir bot palones tie ngar mo mamiro gamoloke Paul yo wa per gamoloke you're muted. You're muted. Paul, you're muted. Paul is dropped. Yeah, that's better. Yeah. Yeah. Okay. Continue. We seem to have lost Paul already. Again? Oh yeah. Okay. You it's all right. Continue. Can hear you. Oh, okay. Yeah. Kita wajni Fred ngomkwe utiero Gemini ne okikore weng with specific to gonna global warming, climate change. Malobu Uganda specifically ki area kama peroti kidma kitika neno ne jumati on the ground kuno Uganda kineno kede. Atamani was very detailed and very educative. Me wan wange ginango matika time Uganda kidma lokman me loka me climate, weather tika time kede ilobu Uganda. Gini eno chaka pia ni kitma ngay kere uchaka scientist madon ilo Europe ki America ene kuberka studying Gemini and weng mengayu ni lobu tika medde heat temperature me wi lobu tika medde mort kucha ko pimune pimwakama chon mukaro chon marom mia chel ben kulu meneno kitma temperature tika medde kere en konkilo ni global warming kala chen dok gulo ni mir ki wachi climate change ente ya dani global warming ene tika kare pen petika dok pin temperature petika dok tika meda ento gen muni no pe mede ki luongi global warming pen gena ilu kel peko ni en mo perol magarion kere mo perol mo kuma degerion kere jema pol insecticides jema kiti kere agriculture kingo weng uchako balu lobo don gin enuri lo bal madon ene Western Europe ka America ki kom la chendo por kom ko joni il Chinese bene yitiba tek nyingi pebe lo me global warming en mawan tiene ci don bal eni bal mo ake lo ma woko chero ci kumberi tika noro lo me Africa ene mirwano bet ki scientist ma mewa meneno lo ni kid ma wan pero dokere ikum
Jim Matika Timei Low Mamewa at the higher level, kama UN level, ki international level, tie Jimmy Makitika Timo meetings, Makitika Timo pool plans, Makitika Timone, kono fossil fuel, kono ngogi, kono coal, gimme joko pedong tikere, me heating. Coal polepe wa tikere Africa. I think South Africa, we need to take coal. And Europe, America, China, and some parts of Asia, the TUG coal no put matter. Guinea enemy, a level madid, a global level, meno UN international organization of Paul, energy dealing kere, and to kidma Fredo kere specific to Uganda. I know no karma bear mother. No get a chill matia Gamente makumberi tieni petika ketu tek me nanoni climate change matika timeni pe affecting one right la bola tieni tong yat makaber ka tong ne donc tong specifically to toile e actually inoni nyur chol swing makitimo ka kitika timena ka miringeni inoni bene pe obi konyo pe be affecting actually again ka yeri ma actually ki go ki general ki tongo ngeni climate and pollution and pol ma wan tin warebu achel ilobu ma network bene when will be affected you know so pekitamni o meno gena very simplistic way mena no Gemini ka waton ya re actually jigo loba actually be the desert meno la kulinyo ma ti primitive mother gini ini peto to make it in on piani yamun anyone what sharing when karaduju my area and inuni will be affected actually can will be affected kiragin tamuno gina chel ma meta don reforestation chako peto yeri me replacing yeri mo kan matie magaton we gone ti don bana wo miro wo kilo dero machalo jome agriculture ki jome forestry i pero en matieni gumini watam wakati gi tampa jomo kwana e deron my ecology me gwoko yari ki buwa ki ngo me wilobo ramni kidma fredo ki lok ma polo atamani pa twerga pero twer me reki lok mukane ka panelist mukane tigi tam mukane ane tiga wajina ni ma fredo wajuni utiyo lok le wang pole atamani na rukani no meke Poi to al Paul, la gamma in gamo. Okay, I'm glad men and again. Omega, back. Drop. Christian, you know what? Go ahead, come. Well, look, this issue of climate change. Look at that. Jim Bala dong, Jim do Bala Matwala dong. A more woman wang down, that a more damn getting and wang. And my tech my theatre, a full freight, he till the lock, my dog. Here, the kitty tear of it. I'm going to show a book, you copy a book, me and then lock my book. But down when you look at him. I'm probably long my donkey, I'm going to maniano. But and I be whiny, and to young Macaberca from a young do by the logo, or by the land structure, because land structure, by the don't pay. Tell a young man one more thing, one more chair no gang of people, which were aki, the near town, good. Okay, oh, Kado, oh, now. Today, Tammany called Goma don't talk, and young men now on me. One moment, mature. Yeah. Tung ke tika kiar goman ti tung la cham. Ti te ke na buon ni tap in la tian ko ngwa jum be do yu ta mala o lo ti le jang wa ko wa o ni wan wen do jang ko na no buoni. Man dong la chin ta ma wa ti ar buon dong pe.
Gino mo don pe deng don ke ting wa ni deng wa la ta a ke gulu da ta be pe mi ko tu wa na ko tu wa ko gino mo kon tu as o ya be yeri mu ma yanga don o lam gi yo yuelo gi ni weng don gi pe ni gi ya mo fo gi ma yanga ta mi ten gulu ni weng don gi pe ti don en lo ka to mo yen en no a pe ti pa be mer mo ko tu wa kita ga credo wa yo kere la dir ko bo wa kere recommendation gini pieto yeri ene madong mabe pieto yeri ka ti ber be lo ka ber pe a lo madong a fo to po to al Christian wa da po wi apien pan kar man re mo pa min a chira be yo ngao a be yo ngao en no wa nge ni do yo ngao ka de yo en yen ni no ne de I don't know if you want to share them. I can't do it. Don't be the mere one any yen, the purpose of yen any obedition. Kika lemon like a windbreaks. Well, Kaka Yamu, my tech kodo. Kado be yen dog. Down to Yamo. And I've been in Karma. Well, no, Banana for your pit. Yamu biru butu you pano you we are wako ento ot achien ot jokon yam po you piano no tie inge muyeme muyemo ge yam o we po you ene do but no but did you you know ye machala yen here okay, I'm here being about me. I think we can make it on the internet. Kaka de dakta na poe un wen ba poe dan du juma tiga na wa o poe la poe wa ba be ko berti ki no kan tiga mi wa poe ma be ada jim ma wan po nge wa tiga nge ne jalo am ma mi gu ene ga do o ko we da ko ka ko ti nga gi do ti le lo ya ba a winyo mere o doni ira ento lo ke be to twan donc poe ma ke tiga wa ti mi yer ki ta dong yen ki ton wen ko bedi donc cái piết mà nhìn này chỉ cái đó cái piro đó cái wow chỉ wow cái đó đẹp piên ta là chỉ là chỉ cao đẹp người mà nụ tìm một gì mình nhiều có cái wow đúng cái này chỉ là có nhiều mà này nhiều chỉ mạch mua khẩu chẳng biết là đào chẳng cắm cái wow pin wow cái mình ngặt đến nhiều cái mi phun mua rồng piên yang bên mà quan thu tiêu cái what này yen en ma bo en ma nen ti en ma ne muni ke to pe ke kan ya bene me ko padang pien kwanyo tuo bo ko ma rajo o bo ai kwanyo ya ma ko ri kwanyo we pe ma ko kom dano chi ka dong wan ke wa pe yen ki to wen I per bene dok wow chi dok te ko mier ke chi tuero ki to fred wa chi jo ma le lokum en lok eni mier gin office gi nen ni gi ker tuer gi ker chiek bot jo ma gi tiga peto yen gi ki wet go pet yen muram jo mo no ker ma peto yen buwa pier tek to twal buwa yat igang buwa ko ñu jim ma pol buwa ko ñu wale ma wan go ni le bere buwa ma be ina ci lok pa fred lokati wan foy wuñu gen ma ini tim du ju fred mais de ki foñu wa mais de ki koñu wa bene jemene duong ma pour miete me aloka ki do le en dar ma gitga wuñu foñ ki tar pa lu umiero bene ku lobi bu ngeni ni organization en metar pa lu ti ka mi koñ ma be to twan kadi gina impe ngeyo kay bin be do mot I wuñu do ni irti way ginu ñokar ku man no pe angeyo ti la tim ki wuñu pon ki badero ale wun jo tiga wuñu wa wen wuñ ki kenyo la tin ma mir pon ñu dan ma mir nge ji ma ti melogo wuñ ngo ma ki tiga lo ne tar pa lo kerti kari gang tiga baleo ko be lo be tiri ma pe wuñu ne miet lo do wen lo ma pe ko ñu dan lo da ki kem wo lo me ko ñu pa yo
fuon mu ram ke rapret ga lokke wani po mi luor twin dano ci an lok mo pol pe dakta po ere da giro ka kanba po e wudo twa a foi de twal mego a foi no main point main mi bena Lady Grace Poi dakta poi fred poi che poi bene dar viewers wa makoni gwa ge be ka winyo magu kero data ge o me winyo ngo lok ma ini lok ma wengo ma be gima ana mere ke kero wene wane mier wa konye ngunu kenwa giwane na machel kape wan ka no wan wa tiki office ber pe ke tiyu ke ko no lo tiano payo en pe ke no konyo gam tino wane wa tika ne ko gam ki anene tiji mu kenwa mier ke chap fonyu tiano no perene lo tiano ne maro jimi be pa jimi ka ki nyote ge ka ki ponyo lo tiano kiet mi pe gwa ko gang kita ki neno winyo ko neno ngo ki timu jimi eni ne wen we da ginyang gene da gi ponyo lo tiro gen ki ka eni loke environment ki chako ki bolu ten ki chako ki school ki gene gi biru gang ne ya mama ko kuman lo tiro eni lo ponyo ke jimi na nyan ki eni gen gi ponyo mabe ki mier ki nen kiri no ne ki gang kiri bot en office paruor bier no go ben en tich mi neno jimi kiti eni ni utime wan eni gang wa pengare yo be biero be time wa na mier da wane wa be yubo gang wa kanu wa ku ni ngare mo yo biero tim pago be tim pe ka ini neno lo mu kene wuti mu jimi gin loka climate change ni un ko nen man na yam ko pe mo amia che kot mo mu cho twe Dubai o wa tin wa dire jimi pi di bar kam ken puti pi di ma nya pe oti me kot a Saudi bere kor twe ki pe ma beru wa ti taw ma an ko ma ki twala taw ni fake a di lete nga taw ni ni pero mo un ko pero mo twe ki ti en baru ti me New climate thing a lot me yamo ni tie ping tika loke piero tinne so dar mer kita yen ber tiki luor ni pi patika mo be mo bene kape wano kwa so mier wana ye wanen ni wa yubu ganwa pe ngate mo ke ere punya mier ki pun mer dar mo wer dar unyang ni wuri yo ti wuri yo piria yat ki ke muno e mio pere so ene an lok ma aro pia ni covering loko ni weng ma pulo ni weng ba gina araro meden ki tak funyo routine school loka gwako ka ber murungwa ngumurungu gen pi teket piene ne ka kwa wa en apoyo for the Lady Grace for my enemy bena atam wonu ko ni pare we lo bo wen giti ga wate we ki lok en lok in tira lok ma tiga tinne kede bien nung ki yang ni pe nur lo ba chele ken tiga nur lo wen kita lok pa pano les waji kombede permo por Kenya, permo por Dubai, kedo a kot ma tiga chue maraji i Saudi Arabia. Yeah. Kidong bene kay nero the tung Arctic area the Arctic ice is melting. Bien cow melting no dodo swollen water inero jimne tiga teme we will wing. Kidong the idea ni we loboni ti interconnected amir mi la nyura chien ni ye chuli yang mawan don kala piru chake la piru miende iki majini ye tim we ko cheto ko chimo we la piru no cheto ti ben la piru eto la piru no cheto kwene la piru ni perwen la piru no cheto vede che no quiero donyo i Atlantic Ocean and the Atlantic Ocean min ne kunu inero to be UIP o do chula mo chara nyo gong nyo
Dominica, you Puerto Rico, Sierra don't on your beer on the year, we island. And I don't want to know, you know, hurricane, don't you from island money. How can it be, which is why America, don't you tell Florida again? Mula Piro, Manu Chaki, Mube Kigang, but what she money, talk about cherry, which here at the Coco. Made the kid meeting all now. Now, okay, way America. You know, we love it. More, I want you to be we love it here. What he connect. Get my team come on in, Chairman, and you know, I do look at you between the 12 look afraid. And look, thing. Oh, yeah, look, my tech 12. You know, chill, man, what you need. Get them near one name. And in this day and age, what you call a fair society. That's one angle. You know, we should integrate with the environment. We should integrate with the environment. Fair society, integrating with the environment. Can you get in mirror technology, but yeah, you know, afraid of okay, look, my technical. Look, my weather station, they'll take my diver. And a poem for the young pan lady. A bit of secretary, me geographical society, a bit of treasurer. You know, and tell president, can you begin the more? I'm going to and what we're doing. You know, I'm about depositing Kennedy office by headmaster. You know, headmaster paying on the Kennedy in the music team king on. Yeah, no, I don't want to be the geographical society. I mean, well, we'll be here a park and then ole. Yeah, she don't part of geographical society know what here make a weather station. Nano kita again the piro yamu we the kede when nano yamu to a kidi when nano kita no temperature take it more no what you were asking. Tell ka choke palotino pan. Yeah. Don't just cut the story so short. Karma headmaster nano enthusiasm one. Headmaster funded the whole trip, mentioned the park, funded the whole trip, which cost far more, giving the old school park. But he wanted to support the determination we had. Yeah. You know, Adam, when you know, long where the station paid attack. In fact, it would be good count of get a story where the station one material opposite the bank. There are two weather stations in Gulu that really would be enough. And technology here attack. Technology on the issue of technology, indicator no man why need Guru University company get developing solar dryer solar dryer. Yeah, solar dryer metwa nyogi muranga hili gimichele ichamu kenene ana jolu tamam 12 pm mana jolu ben kado dakar ya ngeni Gulu University no bena chele ku kadni ni cham matika koke tiga kilu kuwe kumdano cham matika koko and tiga moldy well moldy actually wake walk yeah and in the aflatoxin. Yes, yeah, that's right. Fungus monomacaluoni and aspergillus flavors produces aflatoxin. Aflatoxin again in chama wulu twinyo. The way not move it must be worse than that. In the long run, liver cancer. You know where yeah, they really should progress this technology. And that's really very important. Okay, a long line of technology. What here appears in an organization that you want to ask me developing a technology of what you call a solar stove. Then, look, money match any technology. They are can then come on a train you look more. Come on, more one. Oh, that's going to get taken again. On a bed, do you? Made of they are not paying dear to
the forecast is really, at the moment, the global warming, or the Earth is 1 degree warmer than it was. But getting warmer than it might hit 1.5. Now hitting 1.5, it will be really chaos. So we have got to do our part, And well, I've got technology here, machala chola solar stove. We have bedano, Kimaka, those produce carbon, which contribute to global warming. Yeah. I know, Chawa, Chero, Machero. Amiro dog is about Tulimayam. Based on the fact the team with Jimmy to protect and sustain life. Get a bit comparano, that wisdom is tested in Piero Morana. Piero chat bene perché chulo tini. Pede Piero che da un credible vai come esempio. Ego Piero Morana che già ro queng lu ku. Peti mo ba dong me da me chiamo dinero. Sidong is defeating the purpose of the idea of sustaining and protecting life. Then that is the primary purpose. We are chum, kiribit yam, ichamo, ituoyo, iguaro, weri, chamo no betie kone. Atia on you to a year, men you to any muyeme. Atia muyeme. Ni yar nya ya chulu konyo wa tutwa le kar ma kejo tika biyo kenge eno ni doke bunyoro doke ti mo pe bunyo to la yak go doke nya la yak gina wa kilo ni la yak ni piel kar ma ginyoro no a chulu wa ma ni kid yar ngoni ni do do so actually to perro you to adapt and transform any actually la yata en konyo dox la yara ni atiak ben wayat la yar ni do mo toy ne dox mo ter dox kuri kay ni i bang la yar mo pol kay toy dox ko ni dox la ter. Those are topics which are important and to complete them. Our biggest challenge, and you know, in care, give me and in a caravan about well, down the channel, yeah. Now, Chadon, Doctor, maybe can we get a chill? Yes, okay. Don't. Yes, ti pero mo chill anati nena ya chule kan. Ena ye pero metalo court. Nen mano tieno ene court mo no beautiful ulukan. Ero piene ni kili tieno wa magen gi kerumiel kinamu ichi ader. Gen tigilu tal court magen gi kelo ci gi jogo tek court mo ke ken matiga binu. La bul enuni tiga dugu duongo gulu. Bien katin shoti ba pede kire kono kote no dong ditini kote po bichwe tin de covenant tiki luo night kire ka dong kote ditini kote po bichwe kot eni cheru kwene ana tamani ene be bikelo pere ya churi pen ni ermone de robe konno ka ma ko robe ruenyo ko kong pe kare malaj kong pe kiniga mo ni en kitiko talle ko watiki jomo kene madongi talo korea chuli gi chim goyo me chim ti way area en mi chuk madir en mago ole rosar ni watiki yopo amiro kot korbe chwe gike Christchurch ole kot po bi chwe ye kuri jo en be ndam talo mer ko ndak kon ki nen lo kom gi mabe pien gidiga kele wa pero then kawan be wa wilo from country mukene like Singapore katiki chik ma wajo ni mwaka ki pero yat ali gena million piera ngwen for 40 million trees every year in Singapore. O wege chani Singapore yen tiyo ka weng yen konyo to twali kit mi konyo pi wego mol mabe kit mi gwoko pi
ikit mi lor pi luet yen piera tek tuan so kenen wano balo gio wano bi balo pio wano weko kare dugu ker tuan ki ngom mi dugu luz pi mi mochogo pin mi pongo piano wano gene wano wanego yeno ero lok mane portal court ni nem talo kiriwa UK ka wono tige yo mo ni mati yogi chimi nem talo ne ka ki goyere chim wono to ero bero ki yubu la bon court so kore joye mer on nan do ke mabe ko ana po ero toal o foi lo que lo me lo meta to na kuñu pi Tie camera loki tie. Dama ko ai. Kadam lo kamanak ba kenya andak lokal kat sama dakuno pedak ngi ni ki ma tek den kra la dir pedo walen pedak ma kurange entak ni yang ki kona American we mo kinga gin do ko pa pa ngi ni dak wa level money and ma freda wa ku be na mi me lo kamana mi confirming lo ma lady Grace walen mana tika lo ni dang mi wan mo pir yang yen yedi anda na ta kuma mi wan ye kari kai tiki gangi ma tedi in pe beta or jom ami go pet yen yo ecologist joma no forestry ene go pet yen meno go no tika per me level mala mal imbe imna tuma mi jak pet ne ki gangi imbe pet yeti medical keta dakta waine gay mi yema kwanya wa dukan gi peke go ko pa house boy ya ko wa jam wen katan yang so yeah madan wen mi go pet yan so anoni do ma le ko wa ni do ma ti kita go he kita do trade wa je megani an trade wa je megami makin gang an ba bi wa je megami nen ta me bible the young king Noah and Karpa Noah kar ruba wa wilu kon kipi and kuri down to any kind Bible to one what the second up down ma chan when gi pe and ruba ti kan en pe bi balu wilu donc kita ite mo kare Karpa Noah ni te lo kan one down ye wa bi balu te lo wa valo karo gana filmoni en ma Daniel Tieke kilo me Daniel ni akar Daniel en pabi balu lugu en nen ko beti kita pi dong tika weng dong apa na bo beru pere en dana yimi ko tika balu lugu ki ka temgi dak be dana yimi abu yu kama ki tie peda bi mere ma dum to twa anti ko ma fo yeah. Okay, Lady Grace, can you read for us the comments now? Ekdong terwa ekdong. Comment dân boga nero Fred miro gam tika Fred we ka ni kwan we ka gam mo itwer be kwano ci ana gamo ko na okay man we any akibot Rosemary Harold. Good evening, brother Harold Rosemary picking you live from Entebbe. Thank you, the show. Pangeo ngate ene katika ngare mo kanyo tika wachi ke ngar mo magwak tika nan show ke kapitiane. Wara foyo. Yeah. Ramsey, yeah. Ini Uba Kene Hamad, what a nice program. Wapoyo pi Luikara. Wonderful you joining us. En Aquano. En Aquano. They found on Aquano. Yeah. En YP Electronics Company Limited, what you no voice, face red floppy eyes. Kormantika YP 201 man matika timene. Korea. I'm not by with it up here. 201 money
Yeah. Red eyes. One one a red eye ne. Okay. Red eyes. Kero kin penyo kan. Oh no. Yeah. Tika duju yang no kwa ni ani tu pa basogas man ku veti ke cher town gulu kenyo cher kama ke cher la boludo pom ki jama antin bale ki jama antin soga land ga mando kidon ko Leti no kwano dudu wiyo kituo ni ngoi kin pen peyot. man wa So darm ki your lo ma ki kaido ki kem Oh, no. so infection we mi dar wa ke pian kobo. Yeah. ko ba Nang dong dak tai mi no white and Sonia don't get watching live from Essex greeting to all. Sonia Pui Amor. Thank you Sonia ani mga matige ano thank you ngate nye jana ne ogweta paje ne amor wundu yu panelist apo afraid to twal pe lok ma ero o ya o ma be ma da an alego afraid ni joy duju church. mir lock and it do you a joy machalo book atie kaneno wuki Denmark opoya. Fred, do you want to come back on that? Yes, an apoyo to twal Omera ma en choyo kiden ma kurubero kalupu kowa jimmy man duju atika temo ketogi I church where I anyim wabi dok kuno wa loge iye pian man timo kene ma wano kilo machalo pero ma wano tika neno ne donc ka wano luenye kum pero ene pierre bene technique kara gi kara wa dok tien wa lok ene kum gina chel man wa loge kara mo kara ngej mi rotto dak neno ka loga tiyo ci menu ana jolo tamma megi ki neno ma megi ana be metegi keto na church apoyo to Avoid it, well, Fred. Yeah. Okay. Bedong Luo community. Actually, I'm watching live from Umor district. I'm a teacher at Chrysalis. Umor. We are sensitizing the local community and also moving in the primary schools to teach people about climate change. And so kayo le meron linking and kitan makiten because there is something mamir rolling out in districts where mati yakanan kang dong no any mag Opo dar weng opo comment pa dar pien konyo wa bene konyo dar mo kene bene opo Tamo manu ilu ya gike me program team apoyo to twal Fred no pwe lok mayan yaro ke pwe pano dis duju gamma unu gamo no gin ma per tak twal okay donc wa gike lega wa lego Christine tin kayin no taw mo tel way lega do okay all right afoy wono wen afoy down wen da afoy be Fred Mikelo program man pini amatini don wa lego la church ni da ko afoy la church pian da ma chal Fred Kelo lo dan ma chal doctor da ma chal Paul la di Paul Klama ke to lo and one wen wa fonye ke lo kan ni wa lego la church ni ikonywa we en joma gi ngi lo kum per yeri joma gi ngi lo kum focus weather focus ni guti mate mi konyo bilo mo ti tien bilo mo ti ni pi do mer mai ne o legi la chwe ni jap wangwa we non ko manien nying Yesu Kristo watwa amen Amen. Lady Grace, I'm a lot of program now.